Siamo in compagnia di un grandissimo campione bulgaro che è stato davvero uno dei principali protagonisti degli anni 70, Angel Stankov. Ben arrivato, grande giocatore della Bulgaria. Сме тук с един от най-добрите футболисти от 80-те години на България, господин Ангел Станков. Добър дошъл в седмицата. Добре дошъл и ти в България. Приятно ми е, че се виждаме. Добре dошъл. Benvenuto anche tu in Bulgaria e sono molto contento di averti conosciuto. Anche da parte mia, insomma, prima c'è stato anche un momento di emozione, devo dire la verità, perché c'è stato anche lo scambio dei doni. Io ho portato una bandiera da Sardegna che chiaramente è il simbolo della nostra regione, e lui invece mi ha donato la sciarpa e tanti altri gadget della squadra, appunto, dove lui ha giocato. Било много интересно да се познае с него, даже се вълнувах, защото той ми подари, господин Станко ми подари и шалче на България, на Лески имам предвид, и разни гаджета, и аз му подарих знамето на Сардиния и сте просто много приятна среща. Com'era il calcio allora, Stankov, ai tuoi tempi? Как беше футбол на твоята времена, Станков? Техничен, интелигентен, с много красота. Tecnico, intelligente e con molta bellezza. Ecco, mi dicevi prima, mi hai detto un po' di cose della tua carriera, davvero hai incontrato diverse formazioni italiane, soprattutto il Milan. Cosa ricordi di quella partita? Преди ми разказа за много мачи, които си играл и дори с италиански отбори, и особено с Милан. Какво помниш от този матч? Първо, това, че Джани Ривера беше един от най-известните футболисти, които някога съм играл, срещу които съм играл. И когато го гледахме как се движи по терена, с каква красота, с какъв финес, с какъв интелект играеше, просто се възхищавах. Quella partita ricordo soprattutto Gianni Rivera, che aveva già superato i 30 anni, però era uno dei giocatori più bravi che ho mai conosciuto nella mia carriera. Era un giocatore molto elegante, aveva una finezza particolare e tutti i giocatori che giocavano con lui o contro lui cercavano di imitarlo anche nei movimenti. Era veramente molto molto bello vedere un giocatore di questa grandezza. Ricordo anche Cappello e ricordo anche Baresi, che all'epoca era giovanissimo, aveva forse 17 anni. Fu una partita molto molto emozionante. Ecco, Stankov, parliamo un po' di un grandissimo campione che tu hai conosciuto, prima ne abbiamo parlato, del mito di Gigi Riva. Cosa ci vuoi dire su questo grandissimo campione che ha giocato nel Cagliari, nella nazionale italiana, che ancora oggi viene ricordato in tutto il mondo? Ние поне сме от Сардиния, ние си питаме нещо на голям шампион на Сардиния, Джиджи Рива. Ти какво помниш от него? Въпреки че не си играл с него, но сигурно си го видял по телевизия. Какво помниш от него? Един голям нападател, един голям футболист. Един може би от най-големите голмайстори на Италия. И беше много интересно, така като ги гледахме, че като казаха Джиджи Рива и всичко трепереше, защото се очакваше от него, че евентуално ще вкара гол. Нали така беше? Аз вече позабравих някои неща, ама от отдавна, но беше един от така най-популярните футболисти на времето си. Ricordo che era un attaccante fenomenale, faceva tantissimi gol, probabilmente l'attaccante che ha fatto più gol con la nazionale italiana, quello che ricordo, fortissimo, e ricordo anche che gli avversari quando sentivano il suo nome tremavano, perché era veramente un bomber, un rombo di tuono, aveva un tiro fortissimo, ricordo. Davvero fa piacere, avete sentito cari amici, insomma, sentire dei grandi campioni come è stato proprio Stankov, che ho qui davanti a me, mi emoziona anche non poco averlo davanti. Parlare così di un grandissimo, il mito del calcio per me italiano ma anche internazionale, Gigi Riva. Parliamo invece del calcio attuale, come vedi ovviamente le due formazioni di casa, insomma, qui di Sofia in questa stagione per quanto riguarda sia Levski sia il CSKA. Сега нека да говорим за днешния футбол. Как виждаш днешния Левски и днешния ЦСКА? Според тебе как вървят тази година? Сега тези години са трудни за двата отбора, но като гледам, че и Милан имаха доста време проблеми, мисля, че това е един нормален период, в който е период на преход. И се надявам, че ще се изправим и ще бъдем това, което беше Левски и ЦСКА преди. Защото на мачовете между Левски и ЦСКА идваха по 60-70 хиляди зрители. Нещо, което сега е немислимо. Цялата група трудно могат да ги съберат. Questi ultimi anni sia per il CSKA che per il Levski sono anni brutti, sono anni di passaggio, ma credo che sono dei cicli comuni nel calcio. Questo succede anche a Milan, che in questi ultimi anni non sta andando molto bene.
quindi speriamo che come il Milan si riprendano e ritornino ad essere le squadre forti e titolate che erano un tempo, anche perché io ricordo che nei derby del CSKA Levski degli anni miei si arrivava anche a 60-70.000 spettatori, adesso quasi quasi in tutte le partite di campionato non si raggiunge un numero tale. Ecco, per quanto riguarda invece il campionato italiano, cosa ne pensa Stankov di questa Juventus che sembra davvero irraggiungibile per tutte le altre formazioni italiane? Soltanto il Napoli sta un po' alle spalle, ma anche in questa stagione credo che la Juve sia la più forte, non si può battere insomma in Italia. Iz italijanskih prvenstv pomiza gospodin Stankov. Za Juventus če ta zgodina izgleda pak nepobedima, može biti, če i Napoli može da ima nekakve šans, ma pak много трудно. Какво мислите според вас? Миналата година Наполи изпусна да стане шампион миналата година, когато беше така в тази върхова форма. Имаше един момент, в който миналата, когато можеше да се пребори и да стане шампион, но не успяха. Ювентус е една машина за футбол, една машина за победа, защото те не се спират пред нищо и побеждават. Това, което беше Милан на времето, само че Ювентус не е толкова красив, както играеха Милан, както беше Милан. Може би по-агресивно играят, повече гледат точките, повече гледат победата, не красотата, както беше по времето на Милан. Освен това, аз мисля, че там Интер тази година се поправи. Не е както беше преди няколко години, имаше проблеми след отиването на Мауриньо. След неговото отиване нивото на Интер спадна. Лачо взе да се поправя по-малко. Рома позагуби красотата и бясъка от това, което беше заради Тоти, защото там краля или цара Тоти, както там го казват, позагуби част от тая красота. Доста футболисти напуснаха и може би тази година Ювентус пак ще бъде на победа. Iniziamo con Napoli che sicuramente ha perso un'occasione d'oro l'anno scorso per vincere il campionato, ce la poteva fare, però ha perso quell'occasione e penso che avrà difficoltà in quest'anno, cioè l'occasione buona era l'anno scorso. La Juventus penso che sarà imbattibile quest'anno anche per via di Ronaldo, e anche se non ha un gioco particolarmente bello, pensa solamente a fare i punti, a vincere, e questo un po' la penalizza rispetto al Milan, che io ricordo che invece aveva un gioco bellissimo, vinceva e faceva bellissime partite. La Roma purtroppo, dopo che ha preso il suo principe, dice non riesce ad avere un andamento più costante come all'epoca. L'Inter quest'anno invece la vedo un po' più in forma, dopo la crisi di quando è andato via Mourinho, ha migliorato molto e ha buone possibilità, anche se non per il campionato, però per un buon piazzamento. Insomma, siamo quasi in conclusione di questa intervista, bella intervista con questo grande campione che è Stankov. Mi dicevi prima vorresti venire in Sardegna, ti occupi anche del settore giovanile, magari chissà Alessandro insieme a te verrà in Sardegna e io sarò lì magari insieme a voi a fare un giro nell'isola. Pak naši fenomen Stankov искам да ви питам, чух преди, че искате да дойдете в Сардиния и зато разбрах, че се занимавате и с скаутинг и с представяте на младите футболисти. Ако идете наистина в Сардиния, дано да се видим наново в нашата земя. Надявам се, следа мачовете на Сардиния заради Александро. Най-важно, най-вече заради него, защото той ми е приятел и така взех да следа сериозно мачовете, дори преди 2 дена. 2 гола вкараха, много добра победа. Миналата година треберехме до последно да не изпадне. Сега направихме една хубава, всъщност Александро е лидера, водещия. Направихме едни хубави отидоха наши момчета в Сардиния, играха там мачове, тренираха с момчета от Сардиния. Те дойдоха тук, направихме няколко такива турнири и нещо хубаво стана, че нашата Sicuramente verrò in Sardegna, mi farà molto piacere, e anche tengo a precisare che da quando ho conosciuto Alessandro mi interesso anche del calcio sardo. Per esempio domenica il Cagliari ha vinto 2-0, ho visto la partita, l'anno scorso ho tremato insieme al Cagliari che si è salvato l'ultima giornata, e oltretutto il Cagliari con l'Eschi ha fatto già buone cose, perché già 2 anni consecutivi che viene in Bulgaria il Cagliari, prima 2003, quest'anno 2004, a fare dei tornei con l'Eschi e con altre squadre bulgare. Siamo molto contenti, c'è stato uno scambio anche di allenatori bulgari sono venuti dal Seminello, dal Cagliari, a fare uno stage, e quest'anno speriamo si possa ripetere, anche perché la scuola calcio dell'Eschi adesso il direttore è Borimirov, uno dei migliori giocatori
dell'Eschi che abbiamo mai avuto, che in questo momento è direttore della scuola calcio, insieme alla grande metodista Nestor Jurukov, i quali fanno sì che la scuola abbia uno stile tedesco, perché tutti e due hanno lavorato in Germania, ma uno stile tedesco ma anche europeo, anche italiano, e speriamo che si possano avere veramente due ottimi contatti fra il Cagliari Calcio e l'Eschi. Grazie di cuore naturalmente a Stankov, chiaramente ti aspetto in Sardegna, mi farà davvero molto piacere. Grazie di cuore ad Alessandro Calia che è stato davvero grandioso nella traduzione. Grazie Alessandro. Prego, arrivederci. Ciao Stankov. Grazie. Grazie. Grazie a te.